برس حوالت هیجا و حوالت برس هیویدارم همید باش بن دوباره هاتینت خدمت هواداهی بیدارین ام همید بیگ و بشین خوش بی وضعینو که ام تیدا رزگار بکن جوه جهنما ام تیدا هرچند اولاتی را بحشتا لعبال مکریه جهنم یا نخوشگیری و سر 6 ساله ای حکمرانیت کن روش بروجه برف خورات تنشید برایت هجا خشکت من عزیزت من دوباره این همین بخیراتن او همیا باروجا دید کل افغانستان چه بو او حکمتا هی او فاسد الافغانستان او 20 سال امریکا و اروپا و دنیا همی هاری کاری عواد کد بصدها ملیار دلار تتصرف کرین هلبت او پارا گلکش واتد زینش لایبان برپرسن و دولت ایوی حکمتی و او گنده جالویری هی اگر وکی کردستان نبیدش کردستان کمتر نبو اوانجی هندک برپرسد بی وجدان و تالانجی همون وکیت مر کردستان لاما نشیان 4 ساعتا براوانش خوب کن لاما دبینین اتلشکره که 205,000 و همی حرفتن همی روین همی آچه خودان آویره بجا اف هزر کردستان هین دجا تیرور و زیرابانی و نظام چه و آلتونی اما همی کارتون وقتی قومیت نشن اک فشک پا بجش برگو بو پاره دکن و برجوانت الشخصی نکو عقیده کو باوریک هیا طبعا اول افغانستان چه بی درسك ابو هميا وديل نابينين ديل كردستان العراقي شبيت وديل نزيكي شبيت اجباركو قوتين امريكيا واوروبيا وما كان هيبكا الضابط يخو بكا شانا امريكا العراقي قالكا تيتا قوتن افتشتت العراقي شدو بارا شو مديد الافغانستان امريكا تتدو طالبان حکمی داره خستن جارا کادی اوان طالبان زفران نباش برکو اویدی نت مستحق هنده بون کو حکمته کی پره ببن اویدی نت هنده بون کو ملته کی پره ببن دیونین الدف مجا اگر ام خورک نایخین اگر ام هزا کار اجتماعی چه نکین اگر ام خونه کین ایک داکو وی ولاتی را گرین دیونینا صبحی بحثی بزفرن حشدا شعبی بینن و دكمين الدستي وضج بركو أبيت نو كهين حكمران الكردستان كان إنسان خائن وفروشن شفر قوان بسلاطة أفغاني نبو قالك جبعسي خراب ترن قالك حشد الشعبي خراب ترن قالك جداعش خراب ترن بركو أو منطقة داعش حكم اللي تقر وكيفان دزينات كرن أبا العراقي الكردستان تتكني بلاستي كار سادا كمازنا ودب دي ما هيك جهات أفقصر قصورة وان أبت هواديتي الأفغانستانية وان برپرست وان بخود زينو كرات وكرينا جنرال وكرينا مسؤول وكرينا وزير هم يخب طيارة وقت كده داداش أفغانستان برابن أغاد بسري مجهد أغاد بسري وان كان كرات كردستان جهد دي بينن دي نزيك جي چه بيتن أولا تجاه أولا بريز بابا تما أبروكار دي سر هنده بيتن كو هندك زانيالي بمهاتين زانيالي يد أمريكي أوروبي وهروصا هندك جي لاف كردستان اعتاتين بشكي كيم لأف زانيالي بمهاتين تيتا ديار كرن كو مالباتا مسعود بارزاني ويا جلال طلباني جهر دوكام طيبتيا مسعود بارزاني پارك زخمش وزارة بلغريا امريكا تزين يا بنتاغوني پارجه دزين و همین سر يت اثبات بين هل بد فيراس حس كان تشتكي بيجن قالك كاز بيجن ما امريكا نابينيت اوجد كان مش دينا كات امريكا هم تشتغل بينيت امريكا هر تشتكي اول بكن چب باش چب خراب بینید و دکومنت کرد کنگی ده اشکرا کرد کنگی ده بجید او طبعی امریکا زاید چه دهی بایدنی گوتی
سرکردن افغان نیت هندی من کولاتی کی برای ببن. روزه که دی به سرکردن کرد و عرب و العراق نیت هندی من کوی ولاتی برای ببن. البته ام بابت ام بحث کن دیمایی که 2018 یهاتیا بحث کردن و یهاتیا گوتن و یه میدیا امریکیش بالاور بیو محکمه توان و حتی دیمایی که چاوا کمپانی کرین مسعود بارزانی دزیش الپنتاگون کرینه 100 میلیون دلارش پنتاگون دزین جیش امریکی دزین دینو که هنا سروی وابتی که اوا چاوا افدزیه کرینه. طبعا مالبات مسعود بارزانی و جلال طلبانی غاز و نفت و دهات کردستان بوان بستینه که بدزش ملت کرد بلکو افریقیت دی دصابت دزیا اش امریکات کن اش اوروبیات کن ولا جی همیت زانن بس اف امریکی و اوروبیا قالك جارا نشارند مجبورن هندا تشتا قبيل كان لين بينن زانن كاتشت كان وشنا كان همي تشتا وزارن بار بكا مسعود بارزاني همي تشتا تزانن زانن تو تشت خوي تو تشبات خوي تو كيفات دي تو كيفات جي تو تشت بيجي هاي تشتا تزانن لشو اليوبتا. طبعا بيرا ازدي قلت لك بيجن براستي او قلتن بمخو زورا گرنگه که سرزار ایک امریکی هاتی بودن برپرسه که امریکی بیجیتن او برپرس البته مکافحه فساده يعني دشي فساده الوی دایره شد کتن اد بیجیتن بهرا پتر برپرسین سیاست خارجی و سیاست امریکی قناعتها بتشتكي هاي وتشتكي تصانن ودبيجن اف قلتنا باشقا خداني براستي زورا قلقات بيجيتن بوما نقرنقا او دزيوكن بوما نكهشا او دزيوكن بوما نمشكلة او خلقي خو اشكنجدن بوما نمشكلة او خلقي خو بكجن بوما نمشكلة او طلانبكن یا گرنگ بوما او تشتی ام بیجینوان او یه بومت کن یا او تشتی ام بیجینوان یه بومت کن بجا او خلقی خو برسی بکن بکوژن اشکنجدن بوما نگرنگه هر وقت که او تشتی مدیای هاتا کرنشتای وابا و امش وان کاروبارن وان آرمانجت خو خلاص بون یه وقتی امشین دزيت وان اشكنجت وان كشتنت اوت كان برابر بلاتت خو اشكراكين وبيشي يعني كراي كدني دزيوب كان كشتنب كان خلكي بقرن بس اوت تشتر بيجنا بما بكن وقتها بقاشنا ارمانجت خو وام تشتت امد بياين خلاص بجيبه جيبون وقتها بشين ملفتها وعميش كوفاكين وبحث بكين اما قلتلو یا برپرسه که امریکیه بیجتن که سیاست امریکی بیرنگه بجا امت کردستان جی گل اجرا دمت امریکا بشتنا امریکا و معبایا امریکا بشتا کسی دیمه امریکا گور بجوادیت خو یا بشتا بجوادیت خو امریکا دهت های کاریات کت وقتی برجوادیتوی گلتا بشن وقتی برجوادیتوی گلتا نمان تا خو کل بیتا بروف توی باش بیدل گلتا مینید توی باشتر بیده پشتا خود لکن برای خود دنه بوش دل افغانستان سحب بید بوش کوریا باشور سحب نابید بس شهر جهان دوی دارم یل کوریا باشور بس خدا کشته باش برگو لویره ریفبرتی اولاتی مروفن ریفبرتی اولاتی اجتماعی نه ریفبرتی اولاتی درست و عادل دموکراسی نه لویره خدا کشید بس در واقع که وقتی افغانستان کهیچ برکوره برای توان دزو گندلن دی خوش ولاده که عراقی کشید شویات به خلاص که دزو گندلن نبوی نمروفن نه که کوریا باشور هاتی نه که ولات خوش آوا کن تمام از گل هنده من امریکا کردستان جی بیتن گل امریکا شور کنجی و امریکی ما پارز جی بس اونین ام بیجن خلقی امریکا پشتامن
ده ملت خو کجم ده دزیا کن ده طلا نکن اخیر برای امریکی بگرد مبن اشتاب مبن برای جوادیت هر دولا بلا بهنا جبه جه کنه یت مجیویت واجی بس ام ولات خو آوا کن ام ديمقراطية أبا كان ولات خو ام آزادیه بر فرح تهلب كاين ام فاتشتاب كاين امريكا وقتی بینید ام مروفين ام ولات خو حاجات كاين ام ولات خو آباد كاين ام آزادیه مكب كاين ولات خو ام ديمقراطية آباد كاين ولات خو وقتی امريكا جي دمجت ابا مروفن ام دل فيرابين و دواجي بارزين و دبنا بنجح جيبو ما بس ام نتوصينا ام جاشات يا ايران كان يا تركيا كان يا حشدت كان يا داعش كان يعني جاشات يوان يا برفرح القل دار وبرايت كان قال دار وبرايت كان يعني امريكا واشتغل بينيد مسرور منصور وقت تو بازرگانی قال داعش كان ما امريكا كوريا من امريكا همه تشتید بینید همه تشتید زالید همه تشتید تو مارد کرد بس یا تلین رویا پیویست چکو شول ابتنو که شول بجا لو ما ببینین افضالیات گشتن ما 2018 الميديا امريكي جد بلاوابين وندق هنا بلاوابين ام بينا سرده طبعا عبالة تجاب بو 15 سنة الرق والتق 2003 ورا امريكي الكردستاني بشتي بشار داعش بشتي بشونا رجعوا من جهة قال لك المظن سلكي لها فليريا حريرو مطارها فليريا وحتى ديمايكي امريكا الفيرا عندك جريبستين بو بخارنه بو هندتشت لوجستية نقله وبو غاز وبنزين وغاز وايل وغاز اسبي وطيب دي بنزين وواتشتا قال هندك كومبانياتين اف كومبانيا تين امريكا تجهيز كان بنزينه بغازه بآبه وحتى ديمايكي بس هر قلن كرامزن بنزينه غاز وايله غاز اسبيه واتشتنا هم بو لشكري والعراق جي هم بو لشكري والسوريا جي اف كومبانيا ابي قري بس قال امريكا قلن وجا او مصدر واي غازي وغازويل العراق اینی میگه مهم کجاست او ده اینو دنه امریکی ده پاره دادنه البته اما بازرگان اکا گلکا مزنه و پاره کی گلکه مزنه جیب نه تو برای خب ده ابد گل امریکان ده که گله بس بیچی که دوار گتین ایت به زنگی می ولی تو بجا گله بس تا لشکر 200,000 و 100,000 و یه پنزینی و یه گازی وای گله ده چلهت طبعا کردستان حوالت هجا حوالت برس كوماكا كومبانيا هاي ياش خلقي راه كومبانيان امريكيين او امريكيه شولكا نفتت بن بنزينت بن خانت بن والحاصل حدا تشتكي قال جرى بيجي كي تشولكا لازم كومبانيا كامريكي شولكا ومطاري وقال جيش امريكي طبعا اف كومبانيا ام بينين كنت امريكيين بناف راستل امريكا نبيسينا وبرقات وائل الأمريكا بس الضيف هرا اف كومبانيا همي ين كورن مسعود بارزانينا وبشك جيت كورن جلال طلبانينا الروق ما قلت 2018 الأمريكا اف تشتهى تبقاندرو الميديا وخلقها تنقل جيها كردن لأنه كان سري بابتي كوماكا كومبانيا يت أمريكي كالكردستانينا دركتن راستا كومبانيات امريكي بس كومبانيان كورين مسعود بارزانينا سرناوي عندك تشكري الامريكا او كزي كردن و او اتفادينا كردستاني اوان اف قريب بس هميش امريكا واقدين طبعا حكمتها هرمي ريكنات هر كومبانيات كي كل قال امريكا شو القد دارك رتوا كومبانيا او اتوال امريكا والاوروبا شكرين وبضابط كومبانيات امريكي تانا كردستان شود كان دا وانجري بستا هميشكا قال امريكيا تشيكن اما عبد الكيل السلبي بابتي طبعا الفان رابورتات بجدن بارن مالباتا مسعود بارزاني ويا جلال طلباني الهمي دنيا بلاونا
برينا همي ولات الدنياش أمريكا بقرا أمريكا باشور بقرا أوروبا بقرا أفريقيا بقرا حتى تتا آسيا وأستراليا وحتى دماغي أوان أفبار خويل همي جانب بلا بكري وملكت بكرين كومبانيات بكرين وسهمت بكرين وحتى دماغي وين همي فاشتازار مقرجة راجع بحث كريم تبجتن البته افپاره کووا کوم کری مصدر و گلک بصناعیه کو امزانین افراپورت بماتی من بجن مصدر و نفت غازه دهات کردستانیه و اف گره بستیل گل کمپانیان امریکی و اروپی گره دن طبعا 2018 برنامج أبواب تطبقاندن ووزارة الضاد يا أمريكي وزارة عدل أمريكي قال FBI لكولين قال كومكا شركة أمريكي كر أول كردستان شد كان قال كومكا شركة أمريكي كر أول كردستان شد كان ياش خد كمان فقير جفا يا هجار بأف كومبانيا أمريكيانا نظاني كرة مسعودي اف كومباني همي الامريكا وكرين ويتهاتينا كردستان دا ويا باشولات يعني ما تقول برا امريكينا او كومبانيات امريكينا ويا فايدات بينن ويا شوت كانوا ويا نظام شيء بلا تقولي سعر فخير وصار زرت كده بنتاغون طبعا بنتاغون كوزارة الدفاع الامريكية ضررمند سركية قلبان كومبانيا جبركو اوان شول قالوا بنتاغون كر وبسعر خيالي جبركو بنتاغون جيش امريكي يوم مجبور والقلبا كومبانيا شول قد كورين مسعودي ريك ندى كومبانيا دي هاد بانجي مشكلة وجد كن هاد بانجي نشان شول خوكن نينا سر هندشي بوشي افان كومبانيا احتكار يعني قرخ كرنا وانجلي بستان قال امريكا كيه حلوت باريكاليا دا سلاطة كردي جاكو كومبانيا ادوانن اف كومبانيا كردستان يشول كري وقت ما قلت بهارا بتل يتمالا مسعود بارزاني وجلال طالبانينا و افان كومبانيا ملزم بون كو بنزينه و غازه بو امريكا بس تشتهر خطر دوان لكونين FBI دا و وزارت عدل امريكي دا ديار بو گنده جارا اوا بنزيناش ايران اینا یا فروتي امريكا يعني امريكا الكردستان بنزينا ايراني تكري والحشد الشعبي دا آجي شر داعش تكر طبعا امريكا غلظاني نكا و نظانية چكو همه تشتازای که و پزینش کیره تینن شپالا گوید کردستان تینن عاده که ترکیه تینن ایران تینن بس بیشتن بلگه تین کوش ایرانش گره جرا اینای تایبتی اکشوا کمپانیاش ایران ها اینای و فروتی امریکا و ویدمی آبلوقل سد ایرانه بود چرا می تو پنزین و نفت های فروشی و هم کری او جا کری طبعا اوان كومبانيا هميا دزيت مزنش بنتاغوري كي وقت ما قلت سعرته يعني اگر قانون $5 بيت او دايوان $10 وحتى دي مايكي وإثبات دتين هل بسا ادفاز زانيار داد بجتن $100 مليون کو زیدش پنتاگون هاتین آور کردنه وان گره بستت نفته دا 100 میلیون شوی پاره یتهاتین اوروپا و یتهاتین امریکا بخوشی او پاره هاتی اف امریکا جاره کنی طبعا نفته کمپانی دوان نفتش کردستان دلت خن کنه بنزین و فروشن امریکا پارش پنتاگون واد کنن او پاره چتر بلیکت کرد مسعودی دا چون نفت یا کردستانه یا بلاشه یا اینا دربا یا که یا بنزین و فروتی امریکا و او پاره توگدید بیشتر او پاره گلش می پاره 100 میلیون هاتی امریکا خوب اجاره کنید چون او کمپانی اصلا بارگاه وای سرکی الامریکا بارگاه وای سرکی الامریکا
والعراق شو الكري او باري بجا امريكا بيجت بي باري بنتاغوني باري ما عقارات كرين فيلات كرين ملكي كرين سهمت كرين تشتديت كرين وحتى دي ما هي باري بنتاغوني مالوات مسعود بارزاني ابتهم بروجة زمن واحد الامريكا بوجي ما كنش بلي امريكا اوروبا ما ودي قالك الدنيا قالك ولات دي بيجتن كومبانيا كهي نوبي دي جي سي اي كاكراج درس ما بين سنة دي جي سي اي بيجتن او باز تصالبو كومبانيا دي جي سي اي كجورتنين كومبانيا بو تزويد يعني جيش امريكي بنزين وغازي افي شركه وكري باز تصالا كومبانيا دي جي سي بيجتن او كومپانیا هر سرکی بو یا هر مزم بو کو بو امریکا بنزین دینا و گاز دینا و حتی دیمایی که اویجی کومکا کمپانیا چکر بو کمپانیا دی جی سی آی کومکا کمپانیا دی چکر بون نابدی کو بوه شد کن یعنی این سروا کمپانیا جی بجدن وزارة دفاع امریکی وزارة برگری امریکی ادویا خوشبانش كومبانيا خلاص كانت عبد منها مالا بارزاني وقال لك جرى ديو وقري بس توب دتا هندك دي بيجت بس افون ركنا دوي بيجت ما زخت كركو عبدين هنا كومبانيا ديش باكو افا سعيدة وقالت جران بيجت افا شكر شون هندك كومبانيا دي شكرن هندك كومبانيا دي شكرن وهاتنا منافسة دا وهاتنا قال امريكا دا بوا شوتن امريكا عقد نداد دي جي سي اي دافا كومبانيات ني بسعرك ارزانتر بيشتن ابا كومبانيا طبعا شكريت مالا بارزانن كرة مسعودينا بس ابا كومبانيا عمدا شو اللي خو باش نكر قال امريكا تاخير كن تشت او كن وامريكا خصنا قالوا زي كده بو مثلا بنزين وفاشورا وشو اللي خو نكر و دست بردا بودی امریکی چلی هاتن مجبور بون چنه کمپانیا دی جی سی آی او سرکی بارگاویل امریکا که بد گلیتا و یا کرت مسعودیه يعني بيجتن امريكا قلت ما محاولة كن عقدا قلي بس بدنا في دي او هذا كومبانيا دي اينا تشكرن و كومبانيا مشغول دافي بس اوانش كربودا يعني ايش كربودا ببلان شو لما تقدا او كل دب زفرين نفهم جد بيت بزفرين نفهم جارك ودي ما قلت ولا في كومبانيا مع عقد ضيد شو له خضر ستاكر ولا شيء مكان وناكن وارهيب مكان بيجت اوان بيجا هيش سعر يدخل بالكل سرما هيش سعر يدخل بالكل سرما وتي ما ديف شو كيكو كومبانيا كينا تاك تراوي هاليت وان يعني امريكا همش شو وظنت همه تشتغل ها بس بين خودها فرقي دوا بارا دفت هذا يتدرب دوا بارا دفت هنا كنت بنا امريكا بدا سقط النصر كده سقط النصر درو اوروشيت بيجتن قال لك جرب قالونه بنزينه يدا امريكا $10 بصالها $10 دا امريكا بيجتن كومبانيا دي جي سي اي ككومبانيا كباراغايويل فيرجينيا باراغايويل فيرجينيا 2017 برا خوده از بس يوصل لك بيجتن 2017 ربح يعني قازانج بس قازانجه 150 مليون دلار بون بس يصل لك 2017 اما وقت ربح يعني شو حكمت دا طبعا پاره چه جرا تمدگه گوار على اساس گازش حکمت هرمه کری و دای امریکیا و بخو فایده که ها بده سر و فایده به 150 میلیون دلار با چند دای حکمت هرمه چند بلعان دیا شوی پاره بس فایده و کنیشا دایره زنی و امریکی دای 150 میلیون دلار یه نشادای اما الگور راپورتا گوارا فيرجينيا بزنس كجوارا فيرجينيا بزنس سر كومبانيات امريكي تشتا بلاغات کرد که چند فایده کریه چند نشا حکومت دایا اویج در وشود کرد
کمپانیا DGCI کمپانیا که هر زیرک بویا امریکی در بی امریکا شور کردی که بس ربحه و یه ساله که 105 میلیون دلار بینه الویرجینیا. بله بیشترین 2019 پشتی ما افتشتت و اشکرا کریم پنتاگونه دو گره بست دانا دو اویدیا دو کمپانیا ایک استراتیجی سوسیال بو ایک وارل استراتیجیک سوسیال und وارل کو کاروبار امریکا کن بجتن کرت مسعود بارزانی ریگل وان کمپانیا گرد و کشا بود درست کرن دوباره ناچار بزرن دفعان بجتن اف كومبانيا الجل DGC شوت كان اف كومبانيا الجل DGC شوت كان او DGC طبعا ام هنا سابقا كي بنابك هاجي كخدانه دوينو كالكيرين هاجي كومبانيا راين فلايتس بو راين فلايتس بيجتن يا منصور يا بو و بتروك غاز اوجا كسك يا بنابي عماد بالك بس اوجي بو كرة مسعودي شوت كان وزوزك فرنمي زوزك كومبانيا زوزك جاي والشمال اويل بيشتر افهمي كومبانيا قال DGCI شوتكر بس اوجي هاريت وانا DGCI قال بس مازج امريكا وقت قلت دونا فان شار كومبانيا ديال بتشيك افا شول بودكر بس اف شار كومبانيا ديال بتشيك جي اوجي هاريت وانا شو فارقنا بيشتر امريكا ناچار بو سال 2018 مرا خب داري اما قال خود طرطري لنا خو او كان الكردستاني بيشتر سال 2018 امريكا افرمي وزارة دفاع امريكي بنتاغونه وزارة بلغاريا امريكي دمايكا 2018 فرمي كردستان يا كريات ليستا رجدا او كومبانيا قال امريكا شد قال كردستان نابت حميات كريات ليستا رجدا سريويجي DGCI جبركو اوان حيلال امريكا كريم سعرت مصر داينه و نفتاش ايران ايناي پزيناش ايران ايناي فروتي امريكا تاش ايران ايناي طبعا بيشتن كومبانيا ريبيت كونسلتانس انترناشونال وزوزك كبارغايا ويل فيرجينيا جاي بين افاجي هميا القل مالا بازانا شركري وهمية توقف خوبينها افهم ايدي هميا امدنو كهينا سر كومبانيا هرا مثلا مولي DGCI ككيا خدانتوه دو برابن مقابل رسمة ودس بنكتنا للصحافة أمريكي دا والFBI والمحكمة أمريكي دا ملف هواي عندها دو برانا ايكي شو ناوي هوال دوسكيا يدي آري دوسكيا اف دو برايد ايك هوال دوسكي و آري دوسكي سرپرشتیارت و کمپانیا بون الامریکا و بناوه وابون و وان چکر بون و اف پارا و اف تشتش کردستان دست کتود بره امریکا همی سرناوه وابو و شنیل دوان بو کرت مسعود بارزانی بو همی اما FBI تحقیق واکریم برای خب دن جماعت ببیجتن 2018 دا روزنامه امریکی گلک سری بابتی آقافتن و اشکرا بنو FBI تحقیق گل وان هر دو برایا کرد و هر دوی سجن کرد برای خوبه هوال و آری دوسکی که براده کن هر دو هاتنا سجن کردن امریکا و تحقیق گل کرد کاوا اف پارش کردستان اینای و اف کمپانی هوال ولد دانای و گریدان هوا بكرة مسعود بارزاني بچه بيه طبعا هر دوكا اعترافا كري كو اف پاره
بشكي هري مزنوي ما يدويا مسرور بارزاني بشي هري مزني مسرور بارزاني واعترافك وبطيبتي اوان هندك فيلا الامريكا قريبون بهاي 7 مليون دولار او جيقوتي نايت منا يتوانا ما يتكرين ما يتكينا هدية بوان كومبانيا يتكرين دي جي سي دي اي افغانيا فيلا يتكرين يتكرين هدية بو مسروري برايتوي ايكو دا منصوري ايكو مسروريا وندك يدينا يتكرين هدية بوان اه واعترافك دي الفيرا طبعا محكمة الويري بريكو محامي وباريكي مظن هل دوب كفالتنا بردانه حتى التحقيق خلاص من طبعا كفالته امريكي وصل ب 2 مليون ب 3 مليون ديدن بس مستمر يكون تحقيق بيش بده تشتغل بده عاقدا وقت دو بردن كفالت هوالي وبراوي بردن بقطاخ امريكا چنا امريكا جنوبي بركو سنولت وگرد وگینا هی همی زانات نوچونا راشیگلکای چنا امريكا جنوبي الويري باسپورت سختت عراقي الدبلوماسي بوتينا تشكنه وتينا كردستان ونوكيل هبليرت وشاردينا امريكي جي بزان ام نزانين وشاردينا اون مسئولي تصفية كدنا اون كينا زندانه كده وشاردينا بس هر دو نوكيل كردستان وشاردينا و امريكا جان ديف گري مسرور خود اجل ديف گرم اجل ديف گرم ببینم ده بجم امريكا اما كومبانيات امريكيين اول كردستان اجل امريكا شد کرد طبعا كومبانيات امريكيين اهمیت كرت مسعودينا هابغادوسكي و آریدوسكي کردو کسل برایت اگن سرپرشتی با كومبانيا همیا کری سرپرشتی با كومبانيا همیا کری و او پارجي همي بو كرت مسعود بارزانيا طبعا ايش باري نخلت هنا من يقومركات هنا من يش خلتي واتكنت هنا من يعادة كردستان فروشن هنا من كومبانيا الامريكا شكل تعطينا كردستان قال امريكا شو كان قال جيش امريكي شو كان وحيدان جيش امريكي كان بنتاغون بيدشتي بارزاني او باشو بارزاني مسرور والله دي تكت السينما خودي دي والتكت تو بابتا كوهين هين ببنى عبرات بقالة جدي دزی کرش پنتاگون وقت شدید که بازرگانی که داعش و کرینا نفتا بنزینا ایرانی تبدأ طيارات امریکی و حتی دیمایی که کلا شولدی طبعا وقت مسرور توی امریکا بلی چنده که 4 ساعت گرتی منازانی سراچبو سرابه خاله و ها ایک شو اوه بون کان حوال دوسکی کان آری دوسکی ملف واب تا اتهام کن تحقیق قال كده تحقیق سري وغادي كل المطار پشتين جه بردایی تداخل سفير الامريكي لبغداد بس دي رجع واحد طبعا بشتي هوالو آري رابين هاتي نكا مسروري واد كساكي دي داره امريكا عندك كومبانيا ديت فاكرين هيك صافية باليابيري و شولة واد كت تشاو كسا نافيوي تشا كلام كان سحكنا بيني نافيوي عفان صالح عمر شيرواني عفان صالح عمر شيرواني عفان صالح عمر شيرواني نوكا بيجي عندك كومبانيات فاكرين الامريكا وبزنس مسروري وبرايتوي الامريكا كلام كان اما رسمي بيشي نوكا قبل بيري بزنس يتكاد الامريكا بو كرة مسعود بارزاني اما ايكي شوية سركية مظن عندك ديجيت هنا بس سر اوه نوكا اشتي هوالا و اشکرا بینا و بروی و روین نوکا افغان بوا شد کرد امریکی جه بزانن و نه بشارتیا مسئول بارزانی دزیتا ویل برایتا الهمی بدیوان البشارتیا این چاوا پارا بنا امارات و چاوا الامارات تحویل امریکات کن
أبا همي يوم معروفة مسرور بارزانية السكريجي بجمتها ویجی سرطان زانکات چا پاره ایرانیا چا پاره ایران دینیا هفليري والهفليري بريكو بانقت هوا التحويل دبي كان وشويري تلفن كدي و غيرك إيران تمويل هندك عناصر خوش دربت كد أفا إيزانياري نبو مهاتين و أمريكا جيب الزانيد هنا تاتينا سر ليبيا أما هادي كفن أمريكا همشي تبصايد و خلقك هاي الأمريكاي باش رخرابتين روزنامه‌وانتين دت مستقبلی دا گلک زانیارا سنوادانه ما روزنامه‌وانت امریکیتين تعقیبا گلک شولاد کن جبرکو ملت ما کرد هاش میدیا امریکینینه آن نزانید یان کم چه گوتن ام دیو زانیارا و گرین و ام دل سر هوا بالا وکن که این چه کتم کرن که امریکا چند تش سر هوا گرتیلر چند تش سر هوا اشکرار گرینه بجا هنجی دب درده حکمران افغانستان چن دب درده واشن طبعا قلت له دسبيكي بقولتي وقت امريكي بين بلا تزياب كان بلا خلقي خوب بكن بلا خلقي خوب كجن مهم او تشتماش ما بين ما بكن هر وقت که او تشتما بیای بو مکر و خلاص بو یه وقتی همشین بحثین زیاد توقعین و کشتن توقعین و توقعین اما سیاست امریکا بخوبش ولی زايدن المهم روجت وقت كل من تشتت واضح هدي انا اشكرا كنه هدي انا اشكرا كنه من امريكا كنه ها يوال وكان او نشن خب طيارة جيبا كانوا برافن حوالي تيجا حوالي بريس ابا بتزوري قريب كوين مزالج باركو تلفزيون كردستان همية حزبانها كسبات اشتانا بعيد بشيد يوم ما السوشيال ميديا والفيسبوك واليوتيوب ام باتشتا بجرسي بدار مين دايما بچنا سر كنال ما يوتيوب تاف دا بريس كنال ما يوتيوب زوري گرنگا زوري اكتيفا گرات اشترا ترى بلا فكرني يبچنا سر و دل نزیک ویدیو اکانی بلاوه کن سوزر دین هوا که هندک نهانیت مسعود بارزانیت مالاوی دا اشکرا کن و از دی بهوا اشکرا کم کنه مسعود بارزانی چت خود سپیده یا چت خود نیبر یا چت خود ایوال یا چت خود حش چت کرد چنا کرد خار ندوید چتدوی نهانیت ناف مالاوی دا ایتین قال هندك وين هذا بهوا بلاوا كاين النزيك وبمين خير وخوشيدا ودوباره دي بجنا هوا سركفتن